Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, naisaganak amin ang akasapulam ijay seminaryo. Pantalon, t-shirt, agraman ti pangturog mo. Kompleto aminan. Ay nasaya at no kastabanag. Agsingsingpet ka ijay, Wait. Sigud mo't anasingpit. Kan good buyak nga asawam. Sige. Agan-anad ka nga rod iti papananyaw. Ewan ba nang? Agan anadak para kan ka dungaw. Nasaya at launay. Ti kwartam, kita tamang numatnag. Ada itibag ko. Saan amapukaw? Sige. Ingka nga rudan, tapno saan ka amaladaw iti pagsasabatan nyo kadagiti kakaduam, kapitan. Anggal, nakadanon tan dito'y plaza ti Pakpakupak. Sige, bumabakan. Sige. Ay na. Dito ti meeting place may kadagiti kakadwak a kapitan nga agseminar. Si kansamot ti kasapaan, Anggal. Awan mo't makita nga guruuray di taoy. Dayjayan ni Kapitan na Marga. Dayjay, nakita na ko. Kat nagpayapay. Ay na. Naglasbang pay lang mo't dita kapitanan niya, Anggal. Wala. Isuday tatay pag-imimunan idi ni Antibanang. Naglapsat tupay. Krasmaw. Wala. Ipulong ka kiniyantay. Da. Kras mo pa'y lagayam ni kapitana aging gayta. Di ka agar-aramid iti pagapaan bikwaraw. Wala. Ingkan iti ayan ni kapitana. Dayjay, paypayapayan na kan. Marikwanang, mangirwar ka man dita iti soft drink kan tinapay. Taday talatan ti pangaldawak. Nay, saan ka mangan itin na po'y maray? Saanan? Saan ka naglutaw? No kastoy nga agmay-may saak, uray anya laditan ti kanhag. Ngam no adda ni Enteng, kapilitan nga agluto ak. Ay, kas kanyak agmay saak. Agluto ak man kan saan, ayos latta. Ay katuan Ay, mabitla ang mare, tayo nakirwar tayo linutaw. Mangal daw ta. Ha? Wan maray, adu jay linutaw. Iso adito'y kan amangal daw. Aday ta, mangan talatan dito'y tersenak Ore tawam pa'y mat customer. Ay wen maray. Ay na, maimas ko ti mangan. Tanaimas daytoy si daem marikwanan. Wen agsangot tatawam mat lakaduwak. Day! Mangmangan kayo gayam? Ay, wen ka ba daw? Anyat gatangam. Gumatangak man iti asin maray. Tagluto man iti si Dan mi kanituyang kaw. Ay, apay ngay asikati aglutaw. Nituyang mo ta iso ti babae. Syaklatan, tay patpatag ko ngamin nituyang kaw, maray. Iso syaklatan ti aglutaw iti kanan may. Aus, talaga? Kitway, ipatpatag ko na nituyang kaw. Kit pulos, ajak liniputan. Nag-sweet kayo matain? Ay kit mo na, sweet kami talaga. Anyay tayan di gatangam ka ba daw? Asen, may sakilaw, maray. Sige. Adaw, 30 day ta At to'y mo tibayad ka, maray. Sige, inakaw. Ituloy yon timangan. Maray, mamati ka kaday apulos asaan aliniputan ni Pari Badong ni Marituyang.
Mabalain? Sa bagay, uray siyak maray. Never aliniputan nak ni Inteng. Ngamin, love na ak. Ah, ay kat congrats ay iti day tamaray. Sapay ko mata forever akasta. Wen maray, till the end, pulos adinak tuliputan ni Inteng. Alah maray, manganta nga ron. Tanay nalami santisidaan ta. Ay, wen maray. Uy, naimas te kapiyo takalutluto antay. Ay, katuwen iso nga kapi kalata. Kano asumangpat ni Uncle manipod iti seminar na. Sumangpeten inton rabi Aya? Ay, nabayag mat Ay, 5 nga aldaw. Iso asumangpeten inton rabi Sige antay. Umayak to into nagsapa. Ta kumusta ti seminar da? Uncle, kumusta nga itay napanan nyo a seminar? Ay, bayat Ado tinaadal ko iti dayja seminar. Sulit ti gastos mi. Ha? Apay naggastos kayaw? Saan ka di nga daamin ng iji registration fee yaw? Para iji pagturugan may. Makan, pagdigusan. Pwera ti gastos itiruar, kasjay. Apay, anya tinaggastusan nyo aya? Ay, agora ka. Ayan nantem. Amangan kit din umang mangag na ti sasawon ta ditaw. Awan, Uncle. Nasabat ko itay. Mapan ijay tersina ni kagawad ko anang. Tay labana kano dagiti nagmurngam ijay seminar anapanam. Aya, mayat tapno din na mangag dagiti pagsaritaan ta. Among paraw. Ay, nagado at chicks iti napanan mi a seminar. Sampion ti experience ko jay. Ha? Sampion ti experience mo? Ado ti chicks? Chicks! Ay, nagmayat. Nag-enjoyak itos daw. Ay, mayat talaga. Ay, ada kumamanan seminar man. Kumusta ka, paray? Damag ko naggapo kay ti seminar. Ay, uwan pare. Sobra nag-enjoyak Nakaragragsak. 5 days may nag-seminar ka. Uwan pare. Enjoy. Perme nga enjoy. Nagmayat dya seminar. Iso amang kita akmanan itipun daw. No dapay. Ta adamanan kano sumaro no a seminar apapanan may. Nagmayatin ti biyag ti politikaw, pare. Ta makapasyar kayaw iti sa bali a lugar. Wala. Ado ti experience may ti lugar apapapanan may. Mayat. Sobra nagmayat. Uncle, nasabat ko ni accountant. Adda kano seminar. Kat kasali kano ti chiptanaw. Anya? Kita ang tapay no adda pundaw. Hanggang kasla para kanyak la kapitan tinabatay. Anya ka matan, Uncle. Kaya't kumuti sumurot tapno makaadalak mait. Tapno saan lasi ka ti agsim-seminar. Sumurot Mabaling nga rod mata sumurot ti chiptanaw. Ay nagadoan na sa umon. Win. Ha? Alaman lagi. Yes! Mapadasak matan ti ibagbaga manarag sa kaseminar. Padasak ba matay ko nam ngagin jawi? Jay experience adi mo malipatan. Nay, adto yan tinabang ilo asabo nagatgatang maray. Adto'y matibayad ko, maray. Ay, adda ng seminar da Inteng, maray. Wen maray, isumot ti kayat na ti sumurot. Apay nga isulaang ngay. Bay amlatan maray, ta isumot tagragot. Kan kadwana ni Kwarog. Sa bagay, para mutlang iti pagsayaatan ti barangay tayo. Wen amaray. Kan nasayaat tapno makaaliwaksay ni Inteng. Wen day tapay ti maysa, agaliwaksay da. Angam no siyak, ay, jak mapanawan to tersenak, sayang ti malakwak. Malaksidla ang ano talaga kasapulan ngag seminarak ta isaw. Sa bagay Iso ana saya at mo't, tada kapitan kan Kwarog ti mapan makiseminar. Kwarog, ag-register ka tas ka lang tag seminar. Ibagam tulatan kanyak no anya dagiti na seminar mau. Ha? Apay nga, Uncle.
Di sana makisayan ti kwartam. Idinto ta maksayan ti kwarta. Di kan agreklamo. Talaga saan ka nga umay? Saan nga raw? Agbuya aklangan iti movie, iti room ta. Naimbag pa'y nakabadong kan marituyang. Tamapanda ka no agdate ijay ilay. Ag-date? Wen, Maray. Nakitak na rin ni marituyang anak kasiksiksay. Kundi lipstick pa'y itinalabaga. Aya? Kaslawan parikot da nga agasawa. Naanayas ita ti panaglanganda si ka. Ay, uray da kami kundi inteng. Talaga anayas matilinangan may adwa. Ay, dayta ati mayat, Maray. Ay, wun maray. Sweet kami kundi inteng. Kagronaan na, aging ga ita abakat kan lakay kami. Kat ay ayatan milatat itong galmaysa. Mayat ati kasta. Kan maysa, pulos adinak liniputan ni inteng, maray. Ay, mayat Maray. Dayta tiba ko na pagtuladan dagiti ka barangayan. Ladawan ama ko na. Wen amare. Agbalin tayo apagtuladan dagiti kabaranggayan tayo. Napudno apanagayat ken pamatag iti asawa. Uncle, ilukat mo ti ritaw. At dahakaon. Nalpasan ti seminar. Ni, napay ngay adi na ilukat. Ang mga nagdigdigaws. Uray klatan na malpas nga agdigaws. Naksalangan na lang ti duplicate iti information desk. Data, natulog makakaon na. Oh my God! What are you doing, Uncle? Kwarog! Saksak lutan mo't data babae. Ewan! Nagpanglo. Ay na. Ipulong ka kiniantay. Ha? Kastoy gayam ti ibagbagam amayat nga experience mo, Uncle. O sige, inakon. See you next time, Vincent. Ha? Na, kayong kiss na pa'y. Nagadumanan ti kawus ni inteng ang malalabaan. Karaman matan dagiti kawus na manipod seminar. Ha? Anya na ito'y? Pantay? Nay, pantimot asabong-sabungan. Sa dapay les na. Ay, awan kastoy apantek. Enteng! Enteng! Ay, apay! Ah, Apay manik! Kasla ka lang mauramat. nagapuan da ito'y apantay. Ha? Ha? Ay, kwa? Ha? Ni kwarog. Ewan! Ni kwarog ba nang? Kukuha na data. Sigurado ka? Ewan! Sigurado. Apay nga dakas to ni Kwarog. Nangalaan na iti da ito'y nga underwear ti babae. Ay, kwa? Jack ambaw. Sige, awagam itamot lang ni Kwarog. Anda? Awagan pa'y laang ba't? Di mo pa'y laibasura dahi ta apanti. Awagam kunakmag! Ibagam nga umay dito'y itamot lang! Kwarog, agsao ka iti pudno. Kukwam ka di da ito'y nga underwear ti babae. Oo. Kita man ay Ewan ba nang? Kukuha ni kwarog dahi ta. Di ba, kwarog? Saan asikat ikasarsaritak intay? Kwarog, sumangbat ka? Uwan ba na? Kukuha na dahi ta. Underwear ti girlfriend na. Saan asikat ikasarsaritak kunak? Kuantay. Kukuha dahi ta, kwarog. Amin naman. Saan? Saan ko ako day tang underwear, antay? No saan asika? Ah, Asino nga rod? Nukukuha day ta. Apay nga rod na inayon di tabado ni Uncle ngay. Rumbang kuma na inayon kadagiti badbado ka. Ngamapay ngay ana inayon mat kadagiti bado ni Uncle. ay, ikabil mo nga ta, ah? Antay, saan ko kanunungan ti aramid ni Uncle Amaday? Ha? Kukuha na day tang underwear. Nag-chicks ngamin di na pang kami nagseminar. Kwarog, nanya ka matan. Wanantay, ay tatipod now. Nag-chicks ni Uncle.
Saksaklutan na pa yung babae. Anya! Kamatan, sakit nakmat nga kalwa. Sanang kail, magiti aramid mau. Kat sa anak akong sintidor aka anakam. Makamukan iti da ito yung problema. Sigantay, inakaon. Oh, Ha, ita, inteng. Agsagana ka! ha. Paspasikat kulakit din kan ni Marikwanang adinak maiturad aliputan ngam kastoy gayam ti aramidam. Ha! Irunot ko kan ka tay balunat ka! Ha! Nantibalunod na. Tumaraya ko na. Taray, inting. Nasakit ti mabalunod. Taray. Ang tanihan ti banang di tarwarang kail. Ha. Napay ang amin na dito iti nagkamangam. Kwarog! Ay, sus. Irwan mo ni Uncle Mau! Hindi ka sumungsumbat. Kwarog! Amak nga adda di taunag ni Inteng. Adda di ti ruwangan ti chinelas na! Ha. Damot nga may ebidensya nga naka dito yung unay. Imbatin mo ti chinilas mo yung jerwar. Unan niya. Ay, ang kalaang tailamang mo. Kwarog! No di mo parwaran ni Inteng, wasayak to'y ridaw mo! Ha? Agbilangak itilima! Ah. No nakabilangak itilima, kat di pa'y larimwar ni Uncle mo, wasayak at talagang tiridaw mo! Rumor ka nang kail. Nalakaayat ti mabalunod. Maysa! Talon! Na, Talo ada ako sa nangkal. Rumor kan. nagbagtaw mo ti bilang na. Upat! Upatan ng Ay, kail. sus. Lima! At dito yung unag niyang kail, antay. Ha. Tala ng kail. Rumor kan. Tasong batam tinagbasulam kini antay. Saan? Diyak kaya ti mabalunod. Isa lang ka nakwaro ka na kan. Please! Ala ka, Kapitan Enteng! Nagin-enjoy ka iti seminar anap na panam. Kan champion ti experience mo ako nam. Iso nga ita, ha? Enjoy mo ti panang balunat ni nanabanang kan ka. Laglagi pa, Kapitan. Ti dakas nga aramid, dakas mat ti ibunga na. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.